morena wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Re bina ha mmoho difileng tsa rona tsa Hosanna, Hosanna 3:6, tlong he batshepehi, oh come ye faithful. Ditemana tsohle tsa sefela sena ka mafolofolo. La nyaka la balo polwa muslompeli le fatseli le hodimo khoma mena more na khuma mela mure na khuma mela mure na hamo loki re hopu la twano ya mura modi moto the summary of the 10 commandments. Jwalo ka ha e fumaneha bukeng ya Mateu, kgaolo ke ya 22, temana ke ya 35, the summary of the 10 commandments. Mme yona ha re fumane e baleha ka mokgwa le tsela. Ya ba moruta molao e mong o botsa Jesu ka ho mononwetsa a re, moruti, taelo e kgolo molaong ke efe? A re ho yena, o tla rata morena wa hao ka pelo ya hao yohle,
ka sephela sa hao sohle le ka kelello ya hao yohle. Ena ke yona taelo e kgolo mme ya sehloho, ha e le ya bobedi e tshwana le yona. O tla rata mohaimo jwalo ka ha o ithata. Ditaelo tseo tse pedi ho itshetlehile melao yohle le baprofeta. Re ema kaofela ka maoto ha re bina Hosanna 114 dibiditeng. Thuteho ya Modimo e ratehang ha re bala epistolo ya pele ya moapostola Johanne chapter 1 verse 9, re kopana le mantswe ana a re hopotsang hore ha re re ha re na sebe re a ithetsa, mme nnete ya Modimo ha eyo ho rona. Empa ha re ipolela dibe, Modimo lokile o a tshepeha hore o re tshwarele dibe mme o re hlatswe bokgopo bohle. Ke nka sebaka le motsotso ona ho mema phutheho kaofela ha re etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ho ya ka mo re tlwaetseng ka teng mona lapeng, the Apostles' Creed, ho ya ka mo re tlwaetseng ka teng mona lapeng. Mmupi wa lehodimo le wa lefatshe le ho Jesu Kreste morao wa naya notshi e le morena wa rona, ya emotsweng ka matla a moya o halalelang, ya tswetsweng ke morwetsana Maria, ya utlwisitsweng bohloko mehleng ya Pontos Pilato, ya thagisitsweng, a shwa, a patwa, a utlwiswa mahloko a dihele, a tsoha bafung ka tsatsi la boraro, a nyolohela lehodimong, a dula letsong le letona la Modimo Ntate ya matla ohle, mme o tla kgutla teng ho tla ahlola ba phelang le ba shweleng. Ke dumela ho moya o halalelang, ke dumela le kereke ya bokreste e halalelang, e ekaretsang kopano ya bahalaledi le tshwarelo ya dibe le tsoho ya mmele le bophelo bo sa feleng. Amen. Hosanna 122. Tumelo ke na le yona.
leboha re ka dula fatshe. E re ke nke sebaka le motsotso ona phutheho ya modimo e ratehang. Ke le dumedise hape ke re dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng. Modimo o le ruise molemo o sa feleng. Amen. Amen. Ke kopa re ntshe sefila se matla ho tswa phuthehong. Re lebohe modimo ka letsatsi lena hore re kgonne ho kena. It is not by might nor power that we are here. It is by the grace of God. And therefore, let us worship and thank our dear Lord for the orifile motsotso le sebaka sa ho ba ka hare ho kopano ena ya tswalo ya mora wa hae. Kama wata alihoroe bakisa ane ekenwa kama ata dunyana dinale mato idolamu nate awo moto oya azitu ika kamela mati bare baku sana mura anima baikene pele bate ba kapaku It's not a normal service. Hobane ke tshebeletso ya tswalo ya morena wa rona e leng
Jesu Kriste. Lentswe la rona re tla le fumana go tswa bukeng ya Luka. Luka kgaolo kapo kgaolo ke ya bobedi, temana ke ya bobedi. Kgaolo re tla bala ya pele ho isa chapter 15. Luke chapter 2, we shall read from verse 1 up to verse 15. May, because of the length of this text, to request that we only read it in one language. And babatang we bala lapeng baka etsa jwalo in their preferred languages abafihla lapeng. But for now, for the sake of time, I will request that we only read it in English. Luka chapter 2, verse 1 up to verse 15. Ya itshwereng ke tla kopa a eme a ntano re balla yona. Re a leboha ha re bileng ho felehetsa palo ena ya lentswe Hosanna re ntse re dutse fela jwalo fatshe. Hosanna bosiu bo kgutsitseng, silent night, ditemana tsohle tsa sefela sena re ntse re dutse fela jwalo fatshe.
ha boteng ba hao bo le siko ho tshwana fela mosebetsi wa rona mona e le lefela la mafela. Modimo wa rona fafatsa matla moya o halalelang ka hare ho tulo le sebaka sena. Re bue, re bine ka leleme le le leng le ka moya o le mong. Hobane o kile wa re morena ka letsatsi la Pentakonte bana ba hao ba ne ba dutse ka hare ho tulo e le nngwe, ba bina ba rapela ka leleme le le leng. Ke ha moya o halalelang o tla ba tjhakela. Moya o halalelang o keke wa tla ha e mong a hulela kwana, e mong a hulela kwana. O tlameile o re fumane re le tulong le sebakeng se le seng hore o kgone ho sebetsa Modimo. Re a rapela hoseng hona hore o itlhahise ka tswalo ya mora wa hao. Kena le rona tshebeletsong ena Modimo, o re etelle pele, mme ka sena sebaka mabitso a rona jwalo ka batho a lefatshe Modimo re a anyametsa, mme re phamisa lebitso la hao hore morena e tlebe wena ya tlang ka tulo le sebaka ka hare ho tshebeletso ena. Re a o leboha Modimo wa rona, mme re kopa tsena tsohle le tse ding mabitsong a mararo, la Ntate le la Mora le la Moya o halalelang. Amen. Bomme le bontate, mo tswa mo re badileng teng hoseng ha letsatsi la kajeno bukeng ya Luka. I'm sure how notice you will realize hore ke buka ya Mateu le buka ya Luka fela tse recordang tswalo ya morena Jesu. Buka ya Johanne le buka ya Mareka, ha o ka ya chapter 1 ya teng o tla realize hore they are not so much interested in recording the birth narrative ya Jesu Kriste. Impa buka ena e re badileng ho yona e leng buka ya ngaka Luka e re hlalosetsa ka botlalo hore letsatsi lena la Krasemese ka potswalo ena ya morena Jesu e tlile jwang. Jwale mo re badileng teng re a tsebiswa hore ka selemo seo Caesar ineng e le morena, ho ile ha tswa molao wa hore motho e mong le e mong a kgutlele mo a tswang teng ho ya registera so that they can capture hore na under the Roman Empire batho ke ba bakae, and all this exercise ya o capture batho mabitso kapo the number ya batho ba neng ba phela. It was done so that the empire can be able to collect the taxes. So the main drive after this exercise ya hore batho ba kgutlele mo ba tswang teng, it was so that the empire can consolidate the number of the people and know exactly from which household hore na o tlo collector tax e kakang. Of course, there were many other reasons as to why batho ba ne ba tlameile ba kgutlele mo ba tswang teng, but the main reason was for the tax to be properly and adequately collected. Jwale Augustus Caesar ke e mong wa the empire ya neng a hlomphuwa haholo, because if you follow your history o tla tseba hore Augustus Caesar o ne a latela Julius Caesar. Now Julius Caesar came before Augustus Caesar. So Augustus Caesar was a predecessor ya Julius Caesar. But the person whom was much respected ka hare ho motse ona wa Roma or under the Roman rule ine ile Augustus Caesar. Ntho ene etsa hore Augustus Caesar a hlomphuwe ke hobane ke yena a ileng a implementa
the concept ena e re bitsang ka hore ke Pax Romana, the peace of Rome. Now, the peace of Rome ine ili an ideology ya dintho tse ngata haholo hobane Roma ine dumela hore lefatshe lohle le tlameile le be under its rulership. Now, ha atla Augustus Caesar o ile a etsa sure hore administration ya Roma e rana smoothly. O ile a etsa hore everything e rana ho ya ka moo e tlameileng e tsamaye ka teng. Unlike the leader before, who is Julius Caesar, eo re tsebang hore ine ili dictator, me when it comes to the issues of administration una sa di tsebe. Me re hlompha Augustus Caesar because o tlisitse stability ka hare ho mmuso wa Roma. That's why ho ne ho na le the concept e bitswang ka hore ke Pax Romana, the peace of Rome. Even the people ba neng ba ba colonizitse ba ne ba entse sure hore ba mamela molao o tswang ho Roma. Everything that was under the rulership ya morena Augustus Caesar ine tsamaya ho ya ka taelo. Now, mo re badileng teng, it was one of the implementation tsa the administration ya Augustus Caesar hore ke a bona hore man re collecta di tax mare ha di tle ka tsela e tshwanetseng. Now, let everyone a khutlele mo a tswang teng, a khutlele lapeng mo a tswang teng, so that from there the governor kapo the governor ya governor that particular province can give us the number to say from Bethlehem rena le malapa a makana, from Nazareth rena le malapa a makana, from Samaria rena le malapa a makana, so that when the taxes are being collected, we know exactly which family did not contribute and which family contributed. Amen. Now, Josepha une apila lefatshe le bitswang Nazareth. Empa re tsebiswa hore they had to go to Bethlehem. And o ka ipotsa dipotso hore na, why do we say Jesus of Nazareth but re re o tswetswe Bethlehem? Now, Jesu o ne a tlameile a khutlele Bethlehem precisely because Bethlehem, it was the bloodline of royalty. David was born in Bethlehem. So, Jesu unatswa from the bloodline of David. So, if he was being born in Nazareth, it was not going to make sense. Hore ba tlileng before yena, bo Dafita, bo nkgono wa hae Naume, bo Ruth, they were all coming from Bethlehem. So he needed to go to Bethlehem because Bethlehem in ili the bloodline ya Jesu. Le rona ke a tseba hore kana ko engwe le wena ha o batla ho yo bona ba ithobaletseng, hona le mo khannelang teng o yang teng akere mo ba robetseng. So le rona rena le mo re ring, this is where our roots, although we are in the suburbs, although we are in the cities, but at the end of the day, ha ko botsa hore na o tswa kae, o tla re ke tswa Limpopo, ke tswa Northwest, akere Phuteo. So the same was the case even in this narrative ya Jesu Christ. They needed to go back more baholo ba bona ba tswang teng ba robetseng teng, so that ha re bua tsatsing la ka jeno re re Jesu ke tau ya leloko la Juda le hlomela la ntlo ya Dafita. We know hore o tswaletswe Bethlehem, which is the house of royalty. Ba tloha le Mary ba ya Bethlehem. Ha ba fihla Bethlehem, o tla imagine the queues, kapo the line, kapo mela
eneng ba e fotse so that they can go inside and register. Bibele e re ha ba ntse ba le moleng ke ha ketsahalo ena e etsahala hore Mary a delivere mora wa modimo e re mmitsang ka hore ke Jesu Kriste. So ke batla re nke dintho tse pedi fela re amen re ikele lapeng from this narrative. Number one ke hore Mary o ne a tseba hore o tshwere ntho e kgolo. Mary knew from the onset hore ntho ya e jarileng, it is not just an ordinary son, but it is una e tseba taba eo. If you remember bomme le bontate, ha tsamaya Jesu a keta ho utlwa hore o tlo ba le mora, the first thing eo Mary a yentseng, o ile ho mme wa John the Baptist, e leng Elizabeth. And Elizabeth o ne a le moholo haholo ho Maria. Impa lentswe la modimo le ile la etsa hore a tsamaye a ye ho Elizabeth, hobane both of them at that time they were both pregnant. So she went to meet Elizabeth. Ha kopana le Elizabeth, Bibele e re ha ba akana fela, yaba the babies communicated. John the Baptist, who was much older than Jesus, and Jesus was much younger than John the Baptist. Habo meba bona ba hakana. Bibele e re yaba the babies communicated. No, they knew from that time. Elizabeth, as an older woman, knew from that time hore Maria o tshwere ntho e kgolo. Maria a tsamaya ya re hantsa dutsi lenyeloi la modimo la mo tshakela, la bua mantswe a reng, blessed you are amongst women. Ka nako yeo Maria a tseba kapo a thola a confirmation ya hore o tshwere ntho e kgolo. So Maria was not shocked. Una tseba hore Jesu ke ntho e kgolo. That's why even when Jesus attended a wedding in Cana, ha fihla ho thwe wine e fedile, Mary hobane una tseba hore Jesu o tshwere ntho e kgolo, yaba o ya ho Jesu o re ngwanaka ho thwe wine e fedile, yaba Jesu wa mo araba o re mosadi nako yaka ha iso fihle. So these are some of the instances tse bontshang hore Maria o na tseba hore o tshwere ntho kapo mpho e kgolo. But in all that, ke batla re bue ka the first point, which is humility. Re batla re bue ka boikokobetso ba Maria. Le ha Maria a tseba hore o tshwere ntho e kgolo, itse ha a fihla moleng hore a kene ka hari for them to register. Ha qeta o utlwa hore no man, my time has arrived. Maria ha ka ba jwetsa Josefa hore Josefa jwetsa batho bana hore ke batla phapusi e ka hari, ha ba tsibi ke tshwere Jesu ya tlo ba phulusa. Maria never did that. But Bibele e re even when she knew hore o jarile ntho ye kgolo, boikokobetso ba etsa hore a batle setala sa dipere. Hoja ene nna le wena o tseba ntho o tshwere ntho e kgolo, nna le wena ne ba tlo re tseba hantle. No mpuleleng ke kene ha le tsebe ke tshwere. Empa Maria o re bontsha boikokobetso hore sometimes ho hola moyeng is to understand hore bigger things come in small packages. He understood hore if he can tell these people hore mpuleleng tloang lining ke fitele ka hari because my time has arrived,
but Ubana will never ever take him serious ever again. But she allowed God to take a center stage, Sahuri, even when she was about to deliver something far much bigger than her. Even in that scenario, she never became a bigger person, but she allowed humility. Hunkakarulo. Ere Bibili, those who exalt themselves, I will humble. And those who humble themselves, I will exalt. Get the principle of becoming a believer. How we kokobeta, mutimuta upamisa. How we pamisa, mutimuta ukokobeta. So from the onset, Mary knew hore we kokobeto katolo yamuramutu itapili. Mary kana ya hai una keke ya khona. Mary le Josepha ba ne ba keke ba khona in their right mind to say, knowing that I am carrying such a big gift to the world, and still anke decision ya hore nkeke ka pusha batho bana ke tlo alawa modimo hore even if it comes to a push aye setaleng sa dipere, let my son be born in that space, because I know hore as time goes on modimo tlo mo phamisa. Ha itswela pele bomme le bontate, Jesu tsolo ya hae e re bontsha boikokobetso hore ka mehla le matsatsi re tlamehile re ikokobetse. Ene boikokobetso ha bo bolele hore o ba sethotho. Ka nako e nngwe at the time when lentswe la modimo le re ikokobetse, ho botla lentswe le re no e re ba ntsebe na ke mang, ha ba ntsebe ke mang. At that particular time lentswe la modimo le leka hore ho wena ba ikokobetsang ke tla ba patala, mme ba ipatalang ba keke ba patala. Hobane boikokobetso bo bolela hore even when you've got the right to respond, even when you've got all the reasons to hit back, you still decide to no, I will not do it. Because that is what we call spiritual maturity. When you know you can do it and still decide, I will not do it. It is called a spiritual maturity, which is Mary displayed this morning. Katswalo ya morena waruna ilin Jesu Kriste. Ntlha ya bobedi e ke batlang re shebe ke hore letsatsi lena la Bethlehem le hlaha haholo, kapo the word Bethlehem le hlaha haholo narrative ena ya Jesu. Now Bethlehem ke mantswe ya mabedi a se Hebrew, Beit le Lechem. Now Beit in Hebrew means bread, it means house, a house. Lechem means bread. So Bethlehem means the house of bread. Jesu uri, I am the bread of life. Ya jang hunna, akeke ahlola alapa. Now, Jesu unatsiba hore, Bethlehem was known by its production of bread. Di thabane di tsiba hore ha di batla bohobe, di tlameile die Bethlehem. But at this time, yeo Jesu aneng atswalwa ka yona, there was no longer production happening in Bethlehem. So it was just a house of bread by name, but there was nothing coming out of the soil anymore. If there was, inelibu nyinyane fela. So Jesu ufihla maemong yeo aseng asa khone ho producer. Impa unta ipitsa hore he is the bread. Now, the house of bread needed to feed all the families. Tenendi pila Bethlehem. Jesu ha fihla uri ke batla ho tswalwa Bethlehem in the house of bread, because I myself ke bohobe bo sa feleng. Maobane ne re bua ka vein.
Akere. Today re bua ka bohobe. Jesu o re ya jang from nna a keke a hlola a lapa hape. Now, the Roman Empire, because the Middle East was under the Roman Empire, inebusa batho bana ka letsoho la tshepe. So, because of the census that was taking place, there were families tending to sa khone ho patala tax. And if some families, they were unable to pay tax, the Roman governor uta atasha mihlapi ya bona. If they had di khomo kapo di pudi kapo dinku, uta oh hale khone, let me take your livestock. So that's how ruthless the system the Roman governor at that time was. To say, if you cannot give me shekels, I will make sure huri ki atasha mihlapi ya hao. So there were families tenendi dula dilla busiuli mutiar. So Jesu ha fihla Bethlehem o batla who resurrected the hope that was slowly fading away from many people. Batho ba bangata ba ne ba se ba lahlehelwa ke tshepo. Batho ba bangata ba ne ba se ba surrenderile to the oppressive rulership of Augustus Caesar. So Jesu ha ari hobe, he was trying to say, even in your hopeless situation, I am still the bread of life. I will provide for you. Do not allow the circumstances of now to make you doubt the power of God. Kika ho Jesu aring ke bohobe baka mihla yohle. Batho ba ne ba hlokahala. If you pronounce libitso la Modimo, kanako yeo, you were probably killed. Hobani, no one could say Jesus is the Lord and still be under the rulership of the Roman Empire. You were insulting, or it was considered as a treason, urwaka the Roman Empire. So, ha Jesu atla, u resurrectile the hope, eneng ise ishwa kaharusi chaba sa Israel. Now, Jesu libito la haile lengri ki the Prince of Peace. Now, libito lena Prince of Peace bo mele bontate libulela huri. There was a peace ya Augustus Caesar. Yo baneng by interpreter katsila ya bona. So Jesu ha atla una counter the peace ya the Roman Empire huri. The peace yenteleri ke khotso ha se khotso na ke tlalefa khotso ya nnete. That's why even after his resurrection uya haleluya uri peace be with you. Jwale ho seng hona ke batla bomme le bontate re bue mantswe a reng ka hare ho mmuso wa Modimo. Humility e bohlokwa, boikokobetso e bohlokwa. Hobane ha o ikokobetsa o tla hla ekare ha una kelello, o tla hla ekare you are losing your power, o tla hla ekare wa nyatseha. Empa ha o le ngwana ya Modimo ya tsebang ditshepiso tsa Modimo, o tla tseba hore humility is rewarded. Modimo a keke a etsa hore lefatshe le o rohake yaba wa ithulela. So the time you respond ho lefatshe, then it means hore o so ikemetse ka buwena, Modimo o khutlela morao. Wa thetha Modimo ha tswafi ho shebella o lwana dintwa tsa hao. Modimo ha tswafi ho phutha matsoho a re o bohlale e re ke bone hore na ntwa ena o tla e khona na. O lwane o hlolehe ebe o khutlela ho yena. Aba re ko jwetsitse ngwanaka, let's go. That's how God operates. So Maria o a re bontsha hore boikokobetso ke yona foundation
ya ho ba modumedi. Bibele e re ha o fihla tulong ke Jesu, ha o fihla lenyalong o mengwe, o kena batho se ba dutse, ene o la addressa taba ena ya boikokobetso. A re ha o fihla lenyalong ba o memme lenyalong, o kena mohlomong o le late, ska tatela o ya pele, dula morao. Then the owner kapo monga mosebetsi a tlo bitsa hore stulo sa hao ke se. Jesu na ruta ka boikokobetso, stulo sa hao ke se. But are imagine the embarrassment if you go there, how fihla mo lebe ba o tlosa hore no a se stulo sa hao se. Ke Jesu. Are imagine the embarrassment. O so dutse ebe ba o tlosa ba re no stulo sena ne re sebetse mama. So Jesu na sebedisa that parable a batla o ruta ka boikokobetso hore ba iphamisang ba tla kokobetso, mme ba ikokobetsang ba tla phamis. Sometimes you know hore I have to sit there. You know hore I have to sit there, but wait for the voice of God to exalt you to that position. Ya bobedi, ha ke tsebe bohobe ba hao bu eme maemong afe. Ha re kwala selemo, ha ke tsebe hore na bohobe ba hao o setse ka dilofo tse kae. Bohobe bo a fela. Empa Jesu o re ke nna bohobe ba bophelo in Bethlehem, the house of bread. Even though you may feel hore there is no longer production happening, even though you may feel you are stuck, even though you may feel people bo qadileng le bona ba se ba o etella pele modimo o tla butle ha sebetsa ka wena, even though you may feel all those emotions, Jesu ka tsolo ya hae o re fa a reassurance ya hore intse le bohobe ba bophelo ba hao. Ke itse Bethlehem in a situation mo isetting kalibito, but there was no longer production happening. If there was, the Roman Empire will come and take from them, and batu batla sala balapile. Impa Jesu o a fihla ka hare ho maemo ao o re ha fihla ke nna bohobe. So him being born in Bethlehem, it was a spiritual and a symbolic language ya hore even though o ka ra maemo ana, I can still provide for you in that situation. So tsatsing la kajeno bomme le bontate ha re kwala selemo, ha re hopoleng hore re tswalletswe mora, mme ho wena hore na o mo hlokomela jwang. Ha o mo hlokomela o tla o hlokomela le yena. Ha o mo tshwara ka tsela yo a sa tlameileng ho tshwarwa ka teng mora enwa, le yena ke se o ke se bone melemo ya hae. So mora o re tswaletswe tsatsing la kajeno ho rona hore na re mo hodisa jwang, re mo fepa dijo di feng, hobane ngwana ha je dijo di feng kapo dife. Hona di dijo tsa dija. Le mo Kriste ha o je dijo di feng kapo hona di dijo tse o tlameileng o fe lesia lena leo re le tswaletsweng. So it is up to you hore ngwana enwa o mo hodisa jwang. Ka nako ye nngwe re blame modimo ha batho ba bang ba kgonne ho hodisa lesia lena, mme lesia lena le ba sebeletsa. Re re modimo mo ketekete hobaneng ena e seng nna. Gante mo ketekete o na le sephiri le dijo tseo a di fang lesia lena, jwale lesia lena le a mo sebeletsa. Le wena ho wena tsatsing la kajeno bomme le bontate hore na ngwana enwa o mo fepa eng. Modimo e se ka raka le hlonolofatsa a le etsa ka ho loka. Amen. Ha re ya thapelong re bina Hosanna 3:6
Hosanna 3:6 tlong he batshepehi. Bona lesea leo re le tswaletsweng ho mamela morena, ho mamela morena, ho mamela morena moloki. Morena wa kganya wa makgotla kgotla modimo wa nnete wa ka mehla. O iphedisitse ka ho ba motho, ho mamela morena, ho mamela morena, ho mamela morena moloki. Rorisa morena mo ke manyelo o inyaka la nyaka la balopo hola. Mo hlompele fatshe le hodimo, ho mamela morena, ho mamela morena, ho mamela morena moloki. Re hopola tswalo ya mora modimo, hlompho le tlotla e betsa Jesu. Lentswe la modimo le entswe nama, ho mamela morena, ho mamela morena, ho mamela morena moloki. Re a leboha. Ke tlo kopa ha re dula fatshe moithaopi ho tswa phuthehong a etelle palo ya lentswe ka thapelo. A volunteer from the church who may lead the word with prayer. Thank you.
modimo ra go rapela modimo wa rona gore o nne o mo tiise o mo fe maatla kgosi ya kgalalelo a tle tla kgone go nna a tsamaya a re fepa yalo ka lentswe la gago mo nakong tse modimo mo o molomong a tsamaileng a ileng matsatsi a boikhutso o tswile setlhabelo modimo go bona gore molaetsa wa gago wa re fitlhelela re a leboga ga re tlo tswa fa modimo re tsamaya re o keteka ko malapeng a rona ra go kopa kgosi ya kgalalelo gore tsamaya le rona o re ba balle ka metlha le matsatsi ba ba le mo dikutlong botlhoko modimo nna le bona o ba ame ka letsogo la gago ba gase ka madi a gago gone re rutilwe mo maabaneng modimo wa ka gore mathateng kapa menateng e re leng mo go yona ga re go kopa modimo gore o gase ka madi a gago go tla diragala ba ba le mo menateng modimo ba sireletse dipula tse e nne tsa matlhogonolo e seke ya nna tse di senyang kgosi ya kgalalelo ra go leboga modimo wa rona gore ka letsatsi le la ka jeko o tsamaye o tlhole le rona ka go tloga yaanong le ka go sa feleng ka Jesu Kriste morena wa rona amen Amen. Re a leboga Hosanna 39 tlong bana le thabe le nyaka lehle. It's one of our beautiful Christmas carols from our hymn books. Tlong bana le thabe le nyaka lehle. Lenyaka lehle ka se hlahile mona Bethlehema mo Jesu a tswetsweng hara boseo a tlisa letlotlo mona lefatsheng sheba manese taleng se lefefe ho hlaha teng kganya ya fatshe lohle o phuthilwe te ngwana le hodimo yena ya re kopanya le modimo o aletswe jwang ka hara sejelo Maria le Josefa ba mo boha le badisa na batla mo mamela hodimo manyelo ao moroke khumama le e tsise badi sana phahamisa di atlale motlotle binantaka encha le mororise Jesu o tlile o tlale pholosa inkele morena pelo tsa rona re hele ka tsona sehlabelo di hlwekise o re hopole re inele tsebe letsonya hao amen re a leboha re ka dula fatshe ke thotse indication from lekgotla hore ho keke ha ba le Sunday collection le ditsebiso hadiyo ke a tshepa le di birthday hadiyo ba ketekang tsatsing la kajeno ba tla ketekwa ka Sontaha a ke re Phuthego re tla keteka le lona ka Sontaha so we have came to the end of